Mental health. O le soifua o le mafaufau. O fia whaalau tele lau sila fia i le mental health. O le nei por kalame, o se tau mawhainga e whaasoa atua i whaamatalanga whaalau e tele, e whaatatau i le mental health i le ngangana Samoa. Mō lo tātou atunuu o lo o au mau i New Zealand, whaapea Samoa o lo fia maua nei whaamatalanga. O au o Dr. Ioana Mulipola. O au o le nurse, ua ova ma le sefulu ono tausanga o unga lua i tutonu o le mental health i au kilani i New Zealand. O mata upu o le atala noa ina i le nei por kalame, o le a whaavae i loo i loa nga lue ai i le matanga luenga a le mental health. Ai whaapea fo i le mamalu o le au whainga luenga Samoa o le a au fia i nei whaatala noanga. E le au fia ai manatu malangona o isi tangata e sila fia le mental health. Ma lo le soifua maua, ma lo le langi e mama, usi mai loa lau whaafunga. O le porkalame le nei, e whaailoa atua i le sila fia o a inga Samoa, sa whao ngā ina le mental health, po le Family Experience of Mental Health Services. O te fia e whaailoa atu, o le nei whaatala noanga, o le a awai mai ai, se tina sa whao ngā ina e le lato a inga le au nanga. O le wha moe moe o le nei whaatala noanga, ia whaailoa mai ai ni vaenga tāua, e te tau o na sila fia e a inga ma tātou uma, pe a mana o mia le au nanga i le lumanai. Ai mai se o ni whautuanga mai a i lātou, a wale va aia le lei o le soifua manui o le mawhauwhau, o le a inga ma le whanau. Usi mai loa lau whaafonga. Whaatalo whaatu le nei tūla o le aso, Sarah? Whawhitai mo le whaawanoa ina o lo taimi tā ue tā te tala noa ai i low experience, i lo whaonga ina ai o le au nanga le mental health. Ia ala avatu le awanoa i lau fionga i whailoa mai ai pe introduce ai i le whaafonga anga le tato atunu. Ia, whawhitai lava, mo le nei lau wa mawai. Whai se tala noa ngai lea mata upu e ta haua nei sila fia tato watunu. Ma lo soifua lau a fionga Dr. Ioana Mulipola. Ia, o holo ingoa o tuitonga tupu Sarah Watililo, but ka mai pia lava a Sarah, ia, wa lava le na. Ia, Ia, malo whawhitai. Ia, o le la ofisili mua Sarah whaamolmole. E whapewe ona e loa le mental health service? Whawhitai mo le whawhisili. Na maala na mawhai o na mawale au nanga o na osesi o loo whanau. O loo tamamatu. Pe walu nei le tolu le whāta usanga o battle lava ma le o le mai whaale maha whau ea. Pe se ngangana tu sa ona e whao ngā i le nei taimi ona ea foi. Wa vaia tua wa sui foi winga o le tama. Ia pe o le mea lalana sa o na u tele ana o iloa whape ave le whale mai. Ave sa o le whale mai pa o lona u loa. E mo o mia se au nanga whaapitoa. Ia o whaafesili loa i le mato fō mai lea le mato GP. Ia na le leila vale si mato fō mai lea. Ia na ona whaela le referral letter. E ave lai oi i le middle moa o na ua foi. Wa tinga aina tele le tama. Pa na iai le taimi fo ila ea na tau mawhai a mātou ia whaapea e o sao. Na whaafenga tā ona e mo o mia wha mai lātou ona o le tama wa matua. E ta tāua na iai le wha tangana mai ana ia e mo o mia e o ai mātou e wha o ngā lea au nanga. Ia ai o tātou mātua. Le nofu ai pia mamai mai nisi o whanau. Ia sa o le ala tau mawhaile na. Ia e whawhitai o le maua le au nanga. E mawhaina tātou sulwhai atu iai. E pia mo o mia le whasosoani.
tusala sa fainga peona e ta ua o le matua Samoa o le mana o e avel ia lana tama e vai fo mai ai pe fo linga mai e tu la fono le nei atu no fa pe mai o lan e fai i tau sanga au tatou ia Samoa e tu sa pe matua o lai la lo alva va inga matua ma le ke a matua pe ai me se pe anga se ngase na ye se fa fita uli na ia oi na taimi i lo I o la le o le matua Samoa o le te mana o e nau nau atu e maua le fiso o ta inga ma maua le fiso soani a lai fai mai vaenga la le ai e te tauna na mai se consent a le tama e mawhaiena na watula au nanga. E whawhewhea la na e o wakaminga le barrier le a whamol mo le a Sarah. Ia, whawhitai mo le whawhisili. E se le tā ua le tūlanga pe o le o tātou whaasamoa le tātou whawaainga e. Po le alawa e le se limiti a o tātou whanau e pule a tātou o le pe o le anganga whaasamoa. Ai o le mea whawhainga tāna ia te a o le ua vili atu nei fia mo mea le sosoani ai ua whai mai o e mo mea le consent o whatu oi e whawhawhia o na maua le consent pe a whapea o le leile ma whawhau o le tama ia na o nofo whanoa noa ia lea ai ia tusala na whaile mea na o toi nofo lo whapea o le ase si a wala e mawhai ei o na o maua lea tūlang o vili sa o le ofiso leo o na wafoi whawhainga tā mai le wana o vili le crisis team fo ila wa ia le 0800 number le crisis team la lea e tusa fo ila a e vili la le crisis team e ese fo i tusa tawana e whaalongo ma le totoa e vai e na i loa le le a fo le vaenga le la atu ua iai oi wa o le lato general o le peo se o le lako general number le na ia na tu ulola ia le ona len sa no fo mato i oil i o tara i le taimi ia na e na refer mato wana i o le au vaenga le au nanga le tu saute ai na whawhainga tāna o no vili lai leo mai leo o e le mawhai e tasi pe whaalua e ana na o vili leo baua le mea leo na mawhaina whai o leo mai biki to e ave te le lopena femena ave whaati e mawhisili mai pe inisi o mato wa inga fo ina le e nofo lata ane le mele na mato iai o le whawhainga tā o leo matua ia umo mia sef sosoani o lau te iloa e leo le leile ma fawhausi o tama e tu sala wa foi wa ele o sefe mo lona ia o la foi la ia matangata lau tele ia ai mai se mato ma wale nei ma se o tamatene ia pe fa fainga tala le na nai ua yala ia le na o lo pe wa uma wa ena watu ia na ola ia ma leo ti atu le si tu ia na to e sau le yasa le fale ia wa matua i oti a to ale na peleni foi la ia se e vanga nala le sia so na so ai o walu sa wala ia le o le mato forma ai le mato GP le nala le na au mai e lo le tusi e fai mai na ia ele ma fai na fai se me ta o le self referral ele ma fai na e alwa tu sa wa ia se e vanga na wa consent san o le fai ngatala le na pe la lea ona la wailoa e le matou fomaʻi lea le history o loo fanau ma matou ua lewa na matou mafuta i le practice lea le walaina e malamalama foʻi lana ia i laʻu augani atu ua fia moʻomia lava e matou se mapusaga ona o faafitauli ia o le mea sila o te popole le mafaina moe ona o alofa si aʻu fia moʻomia se fesoasoani o le ala mafua ai la lenā na mafai maua mai le tusi ia mafai mai la e moʻomia leo mai o leo e ave faatasi le tama ma ave matou ia fiu foʻi faatali leo fiu foʻi faatali le au vaenga leo o le a foʻi o le au so what are they called o le crisis team le emergency team ia e fai mai latou e le o lavan tata whainga luenga i lea taimi. Ia au ta itala nei o le matua e le nofo ai le fia mau sosoan. Ia na i u lava na o talasanga. Pe ma whai lana au mai le tusi lea moa. Ai walu sa o a uia e avisi au tamai ole. I le whale mai.
Ia, Oh, o le mea la le nana mawhai e na maua le fisosoani mo si au tama. oh. E tu sala i lau experience la e pe ona e whamatalaina. Ia. O hani mea na fesosoani tele mo oe le taimi lea na aveisi e lo walo i le whalemai. O hani mea na fesosoani mo oe. Tusa na foi. E na le lei lava nai fu mai na matou tau atu i ai. Awa Ia, le na atu la wa le na matou o sa a atu le emergency a ea. Ia e se foi la le team le na tu wala au la tau e o mai le mental health i le emergency. E sau se si so soani mo le matou case. ia, Na whaamatala umalawa le tūlanga na iai. Na fesili mai a mātou pe fia mo mea se isi e mawhaina whaaliliwina pe ale mātou le ngangana. Ia ia, e lea la na le lei lava le awa le o te malamalama o le whaasamoa ma le whaapalain. ia. Ia na le aila se mo Te mea mo i le mia. nā Ia. tūlanga. Ia. Oh, And iai lava le teine Samoa na whai mai lātou e ele cultural support worker. E ia, mawhaina sau e fisosoni a mātou. Ia, o le nā taimi no ta whai atu whaamole mole au mai pia. O na o le taimi le nā na o ta ita e fia mo umia le fisosoni. So na whaamama a venga la mo au. E lai ta oh, te iloa, o lai e se tangata pei fo i o ta ita, lai malama i a tātou tangata atu Pasifika. Ia. ia, Ia pe lana na sau ala se teine whai mai whaamalamalama mai ia. O le tūranga lea e o iai a whaapea e whai atu umasu suenga e mo umia le admit o san ia e o le tūranga le na na whai mai fo ila ia e mawhai o na sauna ia e le si aso na so ai pe a whaapea ave mātou i tua i le acute care la lea ia ne la kusala o le taimina o le tihao mai te hao mai a wai ese foi wana whaamalamalama mai laina ia e ese level o le kia e mo mia ia na whaamatala mai fo ila tu ainga awards ma lea fo puipuinga o le ola la tatama le la atu i o la tu au ma le la tu au nanga ia peo ona ua fo umanei me ata ita wai ele i tupu nei me whaapea e ia sa o lele, ele i iei mua. Tu sala o lau saunoanga, Sarah, o le iai o le tangata iei loe e malamalama i le tātou culture ma le tātou ngangana na fesosoani tele mo o e lea taimi. Yeah. Oh no. Yeah. Not only more lota ita for loto le ta o la woman to o tama fatia lava wo mo mia lava sei si fesosoani e pena fa fa ngofia ona o ta relate ya tu iai ona le ta te lo lota ita lava ta nu le tu sama ngana e na te malama ona no le si fo mea na le iai o le tina o le fo ina e ai si ona fa nau ya lai malama na ia le tato wanga nu le tato tu le tato wanga ma mea e lai mo o mea tato ma o tato to ainga tangata yeah so na o fia lava ma o fafitai o ia o lana mau a sei si fa pena ma faina fesosoani mai i o ta taimi ma fatia wa o tato pe ama ma i lo fa nau ia wa le lo ma fa fa abasenga Ia, tu sala o lau saunoanga o le e uia o le eta te mawhatia mo te popole a o le iai o le tangata aia o lota atunu pe o ta ua o Samoa o le iai o le tangata whainga luenga la iai i le taimi lea ma tautala mai ma whiso o tai mai i ata i te le ngangana mai loa le tatou culture pe o le si therapy lea kusta o le whiso soani tele lea mo tatou ia o a inga ie e sulfa i atu le whale mai. Sa o lele lava le saunoaga ia na o faafetai ai a uia faapea oi ai o auala ia le alii e mawhai ona au mai nai o tatou tagata faigaluega faapea ia na ia aua o taimi faapea na e matua ai e felefele sololota mafaufau e lē mautonu lē mautonu po le ale o lea e fai o lotaʻita popole a o lota mafaufau foʻi lale nei i le atatama pe tuamani ā le sulufaʻi atu lea
pe e maua mai le fesoasoani le tate sulufa'i mai ai. Ia. Oh. Ia. I le whenga iei la o e masiau tā mai tu tonu la o le matanga luenga le taimina whai ei assessment ma. Sa whai ngō fia le pisota inga o e ma le au whainga luenga. I lea taimi sa iei ia o tonu o le whale mai. Whawhitai mo le whawhisili. Se pe o le taimi le ana tupu ai nei mea e a foi. Na ele iai se isi sa mua na iai to tonu le pito lea ina Ia, ua mato ia. wola le itua i le whale mai la lea pe o le tihao mai. Ele iai ma se tangata sa mua na iai e tate o no suluwhae e pe o le teine lena refer iai Ia. mato mua. O Ia. le pe o le whaafenga tā lena. Ia, ai whawhitai le li o lai tate malama i le ngangana whaapiritania. Ia. Se manu o te lofa fo ina te nofo mo mawhauwhau. Whawhitai le atua le mawhaina malama. Se manu e whaawhainga tā fo ina leo na ta fisili o malesi me e whaawhainga tā ona malama po atu ai ngā fisili ta te fisili ai. Ia. Awai ese tangata na mato o atu tau iai tu sana ina fono mua ma le psychiatrist Ia. ai ele iai ma se si tau se mea fo ila lea pe se social worker e sau ana o le fesili lava uia ele a foi e o se nurse ele iai se nurse sa mua na iai Ia. le taimi lea na mata watu ai wa mana tua o le toaina no fuanga ia e fai sifi fo ila so le taimi mua lava e whaawhainga tā ona o le pito lena iai la utama e matua ai high security e seki fo ila le taimi o le appointment la lea e mawhaina e alua i vaai e whaatulanga ina umalato taimi so e whaawhainga tā e o fo ila e le security e te watu ai se manu e le mawhaina e nofo lava e alu atu e asi e le fuli whaapena e mo i lava iai tūlanga whaatanga ina ai te tau lava o na book sau appointment e mawhaina whato ai e mawhaila lea na e alwe wa ai lau tama po so hainga i lea e tu ai ngā nufuanga whaapea e wifi mai e mo o mia o na o lato therapy ma me whaapena e whai tui taimi ia Malaysia mea o fuala au le whaonga e la tō e whaawhainga tā fo ina le ia wai e bēna o whai atu e high security le no fuanga. Ia se ilonga e whai mai e iai tāta security e sau fo ila tāta e to tonu ma mātou i le taimi le tate alu atu ai e wa ai. E whaawhainga tā lava na awa malesi na me yo lena watu e a foi ele ese mena tap pena foi la e oni lava oni me fa pena so ele ese ava noa na au mai foi na le ya ona ta da e ta te fesili pa wale me ya ta ita fia maor so so ani mola tatama i lia lava time i oisi me uma e ma faina fai muli na ele pa e whaawhainga tā fo ina le ta te nofo ala mo ta mawhau i tāta fo ina le mata muli e fesili peo o tātou ai mai se lava le mea lea tau whaamai o le mawhau te le mautino tonu po le ale upa whaasamoa o lea tūlanga ai whaamole Dr. Ioana e whaasao mai nei whanau ai a foi ia mantua tātou pe ia foi la le tau le upu pe e se foi tātou langona ma o tātou lea pe yo se mata upu foina le tala noa tele i ei le tatou atunu. Yes. E mai se lava e whaapea e wawa ai e foina le tūle whaapea stigmatized e pe e whaafainga tā pe se me foina le soonga tautala i ai ai ina o talu atu mo ta wa ai ma lea o ta nofo mo wa ai pe si ata ta ma le ai e tu sa lava le mai le mawhau ia ma le physical mai fo ila e le mai o le tino ni ani ngase fa le tino ia ma se fa le mawhau e pe na
na vave ia ona tatau mawhai fo ila e whaalau tele lo ta mawhau whao ma whaamalama I tūlanga nei. Ia e mawhai e ona sao le fesili e tate mawhai ona whaaleo atu. A wā fo ila lea e tele lave, e lave le tele o process e mo o mia. E pe auta fia vave mo o mia lava se fesosoani. So winga lau sau noanga I le alaktula ia I le GP ana I le tutonu o le matanga luenga e le straightforward pe whai ngofia le journey a le ainga nga go through ai se I maua le fisosoani o le sa o le o lau sau noanga sa. Yeah. E whaawhainga tā. E to ai mo mia I alo le lava lau ono sai. Lava le ono sai ma whaapale ona e manatua o leo tātou manatu fo ina le whaapea e pule lava u lo tama e le ini whaatapula fo ila e ini tausanga. E unfortunately le whaapea nā I nei atu nu o tātou au mawai e afoi e o latou e tatau ona tātou ona inganga I a latou tūlafono ma mea ina pe o le mea nana o whaafetai e ina ua maua mai le teine lea le cultural support. Le sa mawhai ona mātou tau atu I ein na tau whaamama avenga mai la ia le o le load le tate alu atu mai ta I le pressure le na ia. Pa ina o atu loa la mātou I tua. O e se foi le e se foi lātou foi processes e se malako procedures that go through ai e pe foi la e lave e fai lava sina lave pe o le mea na sorry wata lave tala atu pe wa vave oso tu foi se tala pe na o whawhetai Dr. Ioana I le mea na ta whailoa ai foi e na o whawhetai ua iai se isi e mawhau I lea tūlanga a wā se fesosoani mō tātou tangata. A wā tonu ai ana o tale fesili mo ta songa fo ila mo mia le fesosoani. E le tali mai fo a wā e le whaasoa mai fo I tangata. E le whaasoa mai fo I tangata. E le forthcoming le lato whai mai a oe tu sa le generalize ma lato tangata e whaapea e tu sa ma lato pa I lota I tai loa o tātou ese e lana o tātou e se fo le model o tātou kia it's not individualistic fo ila e le whaapea e mo I lava ua matua le tama le nei ua ova le se fulu valu tau sanga le whai mai lato o mai he's got a free will but le o tātou e to tasi tangata e involve mai le au ainga atua sa o le morning leilau sau noanga I a tātou la lea Samoa ia wai e tu sa po o matua le tangata e o la iai le wha le leo matua ma le lātou le iai I tonu whai I awala mea mea whaapea o le soifua maloloina mea e ao ngā mo le tangata. E hafo nei se ofisilia tua e winga I le e tāua tele lo fina ngalo. Tu sala o le mele fia whaamamafa fo le awale whaafonga tatotunu o le tāua o le ngangana o le iai o le malama leo tatou tangata ma tatou ainga I tutonu o le matanga luenga lea ale mental health pea sulu whai atu iai. O le sau fautuanga ia no fosila fia ele tatou atunu. Whaafetai mo le whaafesili. E a foi o le au nanga latou e mawhai lava ona iai a whaapea o le ngangana e whaafainga tā pe se barrier le mo oe pe le malama telefoi I le whaapelsania. Awana e fefe e fesili awa e mawhai ona e au mai e latou se whaaliliu upu mo oe I le tatou ngangana e whaafainga ufia e ona malama awa e tāua ona tatou I loa ia o fuala au, o le malolosi o fuala au, o le malolosi o tui, ma po le hale a foi se le treatment plan, ma le po le hale plan, o au na tele na ofisili, e a foi, wa te fia malama foi na le e pe o tātou
Samoa e moʻomia o tatou tino faia tatou iloa le mea le e whaāinu foʻahani whalaau o aʻawai laau ia e le ua whai matonga whitinga mo la tatama i lea taimi. Na tele lava la na o fesili ma o fia maua foʻi la se feiloaʻiga ae mai se la ma le fo ma e whaapitoa lea o le mafaufau. Ona o lo te fia iloa malamalama po le ale umi e iai o le ani a afianga foʻi o lona tino i whalaau ma tonga whitinga uma i e whaia awa ia o ta malamalama atili ai awa e peona mea uma e afia ai foʻi lea foʻi le ia le ola tuputupu aʻe awa lea laʻitiiti i le taimi lenei ae pe o le a nisi tulaga pe iai ni aafiaga o lona tino pe a faapea e tumau pea ona inu nei toʻaiga falaau ia mai se foʻi tui o ani vai laau o latou faaaogāina ae ona o ana fesili lava mai ia pe moʻomia se isi foʻi na le faaliliu upu ia pe o le mea lana ona o ta faafetaita ita o lena lava le malamalama i le gagana uma e lua ia lena alaina leai se popole ae tate alofa foʻi la e i tatou tagata ia na iteʻi ua faapea e avea le gagana ma mea e faafaigatā ai ona fesili ae o la taʻita fautuaga aua le popole fualenai tu auā o mea faapea ia o e aafia uma lava i le latou auaunaga e faafaiogofie ai na malamalama auā lē tatou e manatu foʻi na le o lē sulufaʻi tatou se fesoasoani ia ae a oo lava le taimi e malosi ai po le a le plan going forward ia e toe foʻi mai lava lota latatama lea po o so tamatua po e toe foʻi mai lava i totonu o lota aiga ia o tailoa ma lava ai se malamalamaaga pe a faapea auā e lē faapea na o se tasi se vaiaso e fai ai nei mea ua manatua foʻi oe o le efeito o fualaau ma mea ia faaogā se iloga e lua le tolu vaiaso na iloa laia lea pe ua tau iai se suiga Ia. Malo saunoa. E fōlinga mai o le fesili. O le fesili. Ia. Ma le si me fia whaamafa le tato atunu o lo iai ia fesosoani po interpreters. O lo iai language support. O wai le iloa mai e le vaenga lao le mo mia e ita le ainga po ita o le matua po le uso po le tuafine o tangata le mai. Pa wala mea o le fesili wai la e whaapea ele o whai atu ta ita le ainga whaapea le okay mea uma sa o le lei sa o le lei le nā tala sa o le lei lava lau saunoanga so fesili kwa la saura le na e ta ua le stigma pe o le fia tala noa i le whaatau i le ngase o le mafaufau mai lau oe experience ma lau sila fia ai le whaonga ina o le au nanga o se a inga na whaonga le au nanga o no lo walo. Le asa u fautuanga mo tato atu nuu i le tūlanga le o le stigma po le fia tala noa po le tusi lima pe ata au loa le ngase o le mafaufau. Whaftai mo le whafasili e tā ua i o le ma tā upu e pei e te tau lava na wha lautele lo tatou mafaufau ona o aso nei o mea ia le tutupu e pei o tatou taimi la easy generation ia ma le au matutua e pei a ta watu le ngase le o le mafaufau na whai mai oi e le na mea le matou taimi ma te tau ona na whaamalama o tatou mafaufau ua ese le nei vai tau ua tele na ua ia whaafita auli ua afia i tatou whanau i lea ngase whaapea ai le whaailonga tangata foi po se laititi po lale matua e so sesi lava ona tupu ai nei mea ai ta haua la ia tatou na whaamalama o tatou mafaufau e sao e moni o le mai o iei le ngase i ta ua whaapea o le mental health e a foi
o la'o fautuaga e mo'omia le tatou langolango sua ma fesoasoani fa'alau ai tele e lē o se mea e ono masiasi ai sesi pe fa'apea e le se mea e ono tatau ona talanoa ai fo'i nale ona o lē tau te silafia uma lava leai ua sawasawa mai ia i le sau ua iai fo'i ia stats ua iai fo'i ia tatou fa'amaumauga o tele na ua ia le fo'i tu'aiga gasegase ua mau ai o tatou tagata anu'u ua tele fo'i le ʻau pasifika ua a'afia ai ae ia a'u la e tatauna na fa'alau ai tele tatou mafaufau auale a fo'i le manatu fo'i na le pe tusitusi lima pe va'ai ai seisi tu fa'apea oi e pe fa'avava'ai ai pe se e lē pe la se ta'ua le upu au pe ua le fa'agalogalo pe e mana'o fo'i na le la se si pe ua le amanaʻia that's the le upu amanaʻia le le amanaʻia i latou o lo'o mau le gasegase ia ua o le mea na na ou a fo'i te lē se auaʻoga mo a'u i si a'u tama na ou fa'apea leai o le auā o tatou pe o tatou matua e whaapea oi e whai atu e ese lava upu matala e la lafo fo'i nale ma le tatou leiloa oi e te lele afianga i latou mafaufau ai mai se lava pe a whaapea o tatou whanau fo'i nale e mafaufau loloto i mea tutupu ma mea whaapea na ia pe o le tatou e leiloa tatou ia e mel i le mafaufau fo'i la e o la e okay ona ua ese tatou vaitaimi ese vaitaimi nei o whanau nei pe ua le alta o le pua ma ale o latou mafaufau ia peila ai ia tatou la nei e matutua mo tatou vaai alofa fo'i na le o tatou whanau po o ni o tatou tagata matutua ua mau ai lea gasegase leai e mawhai lava na whawhetai o le tatou i nei i New Zealand o le mau ai nei auaunaga ma se fesoasoani auā o te whaatula o tala ana whaapea o se mele le tupu Samoa oi tawhewhe whaapea nei ai longo oi o mama futa masi au tama ma le whaalolo lava so e tāua tele le mataupu lena e tāua Sarah i le isuiga i suiga o le olaga loua iai nei ma le vave o le a'afia o tagata i le gasegase o le mafaufau ua lē fa'ailogaiga se tagata ia manatua fo'i vai o le sau o fuala'au fa'asāina o so o tu'aiga ua lē tasi se tu'aiga o fuala'au fa'asāina ia ma le tele o suiga le alaina maua le stress ma fatia ai le loto ma le agaga mea uma ia tusa la e tele ua tele ina sau le mental illness foʻiga le e manatua la ese a tagata o le tagata ia tele mea e tutupu ala e sekia o la e paleni a mea uma ia ai la le tagata e moa e sensitive foʻi lele ia ona lagona mo na manatu e moʻomia ia le malamalama le malamalama ma support ma le aua le tusitusi lima sa'o le lau saunoaga mo upu lafo e sili ai le togi ma'a le e sau le lima ia toe uma sa o le lele nā tau e pe o le whaamanatu la mo tātou e tāua ia mo le wa le whai mai tu spaia o upu e te lafo e whaamanuia pe whaamalaia ai se isi e te whai ese le tāua o nā upu pe o le tātou na taita experience fo le na ilo taita ainga pe na whaawhainga tāna wana na mawaloa winga ia whaapesi au tama sama natu la whaapea ia a mai sa foho Samoa nei o le mea le wa tupu le tama wa e mo mia lava e whai mai ala tau i tātou traditional healers pa te ngalo ia la tau e le o aso la
ele o isi foi o telo foi o isi vai fofo na ila aso pe mele le o tele na fale to no isi ma fa o isi ta I aso nei awa Ia, ela ese lava le la to fo I mala malama tau lava o fa pe o tau la se a ia, e ia, mai sa mo mai fa manatu mai o mai o mai sa mo ma me fa pena I mean, without, being disrespectful, ele ia, ai, e ai lava ngase e ao ngā mo tātou taulasi a Samoa. Pato aso nei, ele ai e ai fo ngase e whaale mawhau whaape nei. Ai ole pe o le mafuanga o no o mele alaina na tua isi tangata e whaonga ia pe whala au whaasaina ma isi me whaapena o mm, na o mm, le mawhaina tatali le mawhaina tatali le mm, mawhau o le loto ma le anganga ni mm, mea ia lean po ahani experiences na to nga na whaapea na go through ai ia mm, ile o langa pe ia, ole ua maʻaleʻale gofie ua faafaigatā ona talia pe tatali foʻi lava ia, ona ia, saʻi ia ni mea lana na ia, foʻi na afia I le latou foʻi o la tuputupu ia. aʻe ia Wai mana tua foʻi e ala na o le si tagata e ala na tagofia ia le fualaʻau fasaina ona o lae manaʻo e mapu e pia mapu saʻolele le mafaufau e ia faatea atu ai le mafatia ia e iai la o tua atu o le fualaʻau faafiaga fasaina ia e te lē ai le afiaga o le mafaufau ma mea na so o te fia paʻi atu ai le I lau saunoaga agaʻi le traditional healing for Samoa ma le ia ma togafitiga mo le taimi nei tusa o le uiga o lau saunoaga e iai lava le gasegase o le mafaufau e aogā I ai le tatou traditional healing e iai foʻi ia le straightforward gasegase o le mafaufau e aogā I ai fualaau o le palagi o le saʻo lea o lau saunoaga saʻolelei ia pei ole auā lea na ou iloa lava e aʻu ia I le tulaga lea seʻu tama ia Ia, ma o tawhaitau fo I lava, pe ona ua tupu lole mea le se o tama na mo mia o fia mana o mia fia loa nisi a foi nisi fa matalanga nisi me fe sosoani mai e mawhai mm, na fa amala malama fo I lo ma fau le a afianga pe ai se a fo ina laina ona tango fia nei me fa pe nei a ia 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 wa pe awa o le leading up to le mele na tupu mai pe o ka se tele o whaafita o le pe lai o le sila me na uilo pe na o fe mai lato fe mai le mau ale psychiatrist le fo mai lea fe mai o tatou ainga ai mai se lava tangata e pito sili na close ia le tangata le ngase o tātou na pitusili na safa a wai pe o tātou le sa wai uma le tu wa inga ma me fa ia pena I pea I no I le mele tupu ia ia pa na tau ma fai lava lo ma fau ia ma fai na o malama ma o lava o no sai ma lava ia papali ma o fa malama lo lotu le ai o lai mai se o tama e fia ia mo mia la le afo I le intervention la le nei o fa la au fa pitoa ma ia tui whaapitoa nei ale ia pārangi po wai lava na ia inventinga nei whala au ia whapene ia mawhai e na maua le whesosoani e ia mapu o oisi le sina me e wa e whai mai o tatalo I oe e tatalo lava tātou e le mawhai o na tātou whai se mea se e vanga nā le whesosoani mai o le atua ia peila o tātou o tangata lotu pe manatu fo ina le whapea o wa curse ia ia ua faini mea whaapena but o lata ita lava talo sanga le ai ai lava tangata whaapitoa e mo o mea le ua lava le latu to mai ua leva fo ina iai so enga ua umana fai I fuala au e mawhai ona ia whesosoani I lea taimi a mm wai ese fo I lea ngase e te fiu lo mawhauwhau e whaavasenga upu matala ma le tuainga tū mana maanga le ia iai le tate wa ai atua I lota la tatama po o sota ainga e pele umai a tātou ia tātou whanau I le wa ai atu la le winga nei ai
ia pea na ufa tu mua le mautonu lo mafau ai a whaapea le wa e loa e mo mia le fo mai whaapitoa. Ia. Then whaafetai o le i le ua maua tatu no fuanga i nei New Zealand. O le maua nei au nanga whaapitoa whaapea. Ia. Ah, Ia. yeah. Malo sau noa. O la fo wa maua ia le mental health i Samoa. Le wa wa ye le au whaafetai. nanga i Samoa mo taimi nei. Yeah, Ai a foi nei e tā ua tele lo fina ngalo. E winga la lea a whaapea o le wailoa e le ainga o le mafuaanga le o le ngase walaina whaapea. Nga develop ia symptoms ia o le tangata le mawhatia. I o le fo ilae, fo linga me lau saunoanga o le ana e sila fia le leia i o le i o le fuala awa e whitawi ma le ngase o lo walo. Ia ai fo ila isi ngase o la ulo e fua i le tiro le a inga ma la tau sila fia. Ia po le ngase au ngā ia tato tonga fitinga fo ilea wha le anga nuu ma mea whaapea. Ia ea fo nei. O le ala sau fautuanga muri mo le tato atu nuu o lae o o iaise si o le ainga po le whanau i le taimi nei a laile o i loa po o whelmea nga i e mo sifusoani. O le sau fautuanga mo i lato. Okay, whaafetai mo whaafesiri. A whaapea o laile o e wai peina o whaatu moe it depends on the level a wai o le pe o le mea nana o sulu whae ula o wa ai atua au ia wa ese lava wing o le tama pe o le mea na o umana no tavili le crisis team ia maloa le ese mapusanga ina ia le ese give up ia toi alu fo la ile ofisa o leo a whaapea o naua e sila fia ina wa iaini suinga i tū maanga pe e teilo fo o lea na whaapea na tango fia se fala au whaasaina me whaapena tēnei mo umia la lea rusa o ai o le GP lo fo mai la lea e iai fo i au nanga pe o e iai lato walk-in services na e whaapea it's called Tupu Services ma le CAD Services e a whaapea ia pata o nami o le self-referral o te le ala pe o le whaafenga tala i tatu tangata e le mawhaina whaapea e fia mana o yese mo mi fo ina se so ane fia tu to e lunga alu lo e faile pe o ta itala le tina po se te lo e matua se ase tamatina o so auntie so uncle po sa wo foi e ma faina o le matua e tele na wa so ani e silila ia te au le alu sa ana i o lo fo mai e ma fai ana fai la to ia so enga fai ni test foi la e wa ia la general questions la e ma fai na fai mai le GP pe o ani o fa longa pe wa e stress e te le lava fesit na fa mai do la ia le pe te mana o te alu e te alu se fai le counseling ma me fa pe na pe ave sa o lo o ya na i o le mental health services le a wai e tā ua o le iai o le afoi o le referral letter a wai support mai lava na o whaafetai lava o na whaafai o na ma vave foi na maua mai le fisosoani mo i mātou o na lena ua rusa ai o le mātou fo mai le mātou GP lena ma whai o na vave mai le referral a se upu foi na le awa e iai le taimi na tusala na iai le isi foi au ainga o te le isi mātou wo ina ua tupu e foi me whaapea na mawhaina foi na au maile emergency services o na ua maua le mea na ua le mawhai ua le tau fia le tutusa le tūmaleanga e ua ua fasa fo ina le fasa solo e le make sense fo i upu matala lai fai mai
ai na muli ane na ilo o na samalanga i Samoa i le maliu lon tina. Ia ua saulo i nei. Ai ua mamafatu i lona mafaufau nei tūlanga. Ia. Peila lea la mawhailola ia no ta fesosoani e tu e ana tō whaapatu ia o tūlanga le whaapea e ona o le ua mo mia tele fesosoani. Really sa o atato o le le crisis team ma leo la wai mawhailola ia no mai la tō. Ia na ave sa o la ia la tō refer sa o ai o le GP. I mean, not to the GP, sorry. O mental health. I le mental health. Ia, ma lenga iai le tāta na tiute i lea time. Ma lesi la nā mea e lusu whai tu la le au nanga lea le crisis team. So e afo. E fōlinga mai la i lau sau noanga o lo whaonga aina malo ainga o le mental health service wa tele ai lo sila fia. Le lau fōlinga mai o le wa e fesosoani ai isi o tatou tangata e a fwine e whaailoa ia o le au nanga le e angai. Pela e fōlinga mai o le au ngā le o le experience o lo ainga i tonu o le au nanga wa whaalau te le ile lo sila fia i le a toi tupo i se mea i lumanai. Se si o le ainga po lo community o e la le si resource le au ngā lo wa iei nei mo le kako tatou community. Tana ua le whaila wha nurse la lea Yeah, e se tā ua. Pe o tatou experiences i e mawhai ona tatou whalawa i tele ai le fesosoani ma le iloa foi. Awa le tele tangata e pe o me foi la le pe wha tuatua nai. Pe wha pe ele se mata ua foi na le tala noa whalawa i tele. Pe se me foi na le wha i tete pe a tala noa iai me wha apea pa. E se le tāua aua le nofo ai. Pea whaapea laua wawa aia ni winga fo ila e ua le tutusa ai e le masani ai. Sua le fisosoani manue le i tuai. Awa o le sina whaanono angala i ate au. Wa e iai fo iana i o wia lava te ua ma e mauso i fua. I ona o lea fo ngase. Ia peila e sile tāua pe o a fwini a wala e mawhaina whaalawa i tele ai lea au nanga a tonu o lau project lea ali Dr. Ioana whaamole e whaalawa i tele ai le a fwoi e whai e se whaafale tui pe se a pe o tātou a tala noa lava i ni mea whaapea e ono mawhaina benefiti ai o tātou tangata ia o be advocate for la e for e whaalau ai tele le mawhau e awa le whawhetai o le tatu i New Zealand oka ai whawhetai o nā ua maua nā au nanga i Samoa e wai e limiti lava ia tātou au nanga whaapea i Samoa so no se whawhetai a Sarah now see now point muli wha muli pe e fōlinga mai o le te whaatawaina mai lo sila fia ai o le tina ia male ai sa whaonga aina le mental health e fōlinga mai o le te whaatawaina le awal no foai awa ai atu loa wa iei ni suinga pe la i titi ni suinga sa ili lo le fsosoani pe o le GP o le sa o lea Sarah le mua nga ai pe ava ai ni suinga ia wa ai ni suinga o le whanau po se se lainga ia sa ole le Dr. Ioana e tāua leo sa o ana o le GP ona mawhaile e lātou pe o e whape o lai mai le history leo e loe lātou le history o tangata i o atu ia lātou ia mawhai sa o ana ave sa ole referral na wai loa le lātou na sue pe le ale tūlanga iai pe ave sa o loi o le whare mai pe o le melen tau mwhai ai au pe e o sa o le community wa e te le lavanai a wala mawhaina na watu iai
Wai o le fo ila le na o sifi mai mātou mai ole tu I saute. Ia le o mai ana I le tu I mātou. Ia e mawhai fo ina o le fo I mawai au nanga whaapea I le fo I pito. Ai e tāua o lata ita lava fautuanga le nā au wale no fuai e wai ono tupu mai ai nisi whaafita ori te le atu. A lea lava e iai e mawhai o na maua le fesosoani pe a fesili. Aua le manatu fo ina le pe whaitio mai se isi, but a moni lava lota alofa I lata tama po o sesi o loto a inga le tate vaayan o mia lava se fesosoani. Ia, aua le no fuai. Wha mole su e vave lole le fesosoani o le telefoni, o tātou o tofu whai telefoni uma. Ia malo sau noa e folinga mai o le awa ai alone suinga ia vave na sa ili tonga fitinga manuele I telele fa fitauli. Ia ma le fitaua le o le fesili ia ma le fao fesili ma fesili ia ile au fainga luenga mo le ngangana mo le fesosoani le ngangana la ulo me pitusili ia na taua I o tatou tangata ai ma se ona I o tatou ainga ina ia malama le ia le ngata I tonga fitinga ia o le tala lai fai mai il fo mai ia o le male fa matala ina fo o le ngase il fo mai ia malama mai vaenga la ia itale tau fai e fa matala atu ia pe ona eta o ia o le fuala au ia o tonga fitinga o isi mea uma ia ma le si mea o le fa onga ina o le au nanga wale e folinga mai lau sau noanga e fai taimi e ia atu la fono o services ma me fa pena ia mana ia le malama le ia ona ia o tatu a inga a wale fa onga ina o le au nanga le mental health le sa o ngalue ai le mental health o le tele yo au nanga o tele yo au nanga ia e tele ina le loa e tatu a inga se vana ngawa o fesili ia pole ia fo yo se si o tatu Samoa pol Pasifika o lo ia ia mafaina na fesosoani ma fa ailoa mai au nanga I tatu tangata e ta wala vale fesili ma fesili ma talo sanga ia I mole ngangana ia ia ni se manatu muli e fai uma eta po karame Sarah whawhetai le o toi manatu atu o wafo ila lea ese stages ia a wa leo wa ito tono le kia ia ma manatu fo ila ia lea wa a uma mai whapea le acute side lea ia na mawhai fo ila ia lea na whapea e o ana ele respite care ai le I manatua la oe e tele na tau mawhai a latou ia whaapea e vave au mai I tua lo atali po lo afine po seisi lava ai e mawhai te le tātou nei wa le tātou loa e toi fo mai ia taita lota ainga a wan ne ngalo na e fesili po le a leisi au nanga mawhai no latou sosoani mai ai a wai mawhai na ave I latou tatauna lai taita lava le tangata pito siri no tai loa le tangata le mai ma le me mo mia latou ia e whaapea la e uma mai le whale mai lo uma mai ia na whaapea le mai le respite care a whaapea e le I ready lo ta ainga po ta ita e toi fo mai la tatama I le whale ia le fo ia le si au nanga whaapea na ma whaina o le respite care ma le respite care e manatua e whai fo ila family meetings e wha manatu ia I tātou e le whaapea e whai le tātou to tasile mai le whai unga e ta tau foi ona consult tātou nei wai toi foi mai lava I lota ainga ia ta tauna involve mai tāta le e a afia I le wraparound support a uma foi la ia le o mai lota ainga po le ala lesi au nanga fo ia latou ma whai na whai a wai ma whai fo I latou na refer mai ni tangata fo ngale case support worker e whapea e ma whai na sau a whaawanoa mai se si I tū la e whapea sau na follow up mai po a mai pe a o whanai taimi e whai ia na whala au a mai le whale
ia se tauna sausiaki po le leia na whanau. E mai se la tātou nei mātua nei pe la na o au masi o whanau. Ia na o fesili la o te mo o mia se sosoani pe au le whale. A wafo la lea o le te tau no te tue alu e whainga luenga. Ia a wale tau singa o le whanau ma le a inga. Ia e alai ai le lato community case support worker ma whaina sa we esiaki pe vaiaso le pe lua i tu la i le vaiaso e ma whaina sau e asiasi mai le ainga e ma whaina o mai fo ila e esiaki pe o a mai a wai e le tatauna ngata le au nanga i to tono le whalmai e tatau ia le atou na toi follow up mai a wala le tate whaitete i le me fo ila le o le toi tupu le relapse e nei ma whaiena awane i toi ia i loa ua ato le leile malosi o lo walo po o lo tina o lo tama po so uncle po so auntie wa afia i le tulanga e taua i o le loa ai e sa o lele lau sau noanga Dr. Ioana e tele na wa support ma au nanga e ma whaina whai ma ofa mai mo oe malo ainga pe ha e fesili ai e le songa sona fo inale ma nau fia ma wa mai le fisosoani a wa o tu inga nga se fa pene e le ma faina e to tasi o na tausi e o wa tato sa mo pe e man tu e mai it takes a whole village o mai support fai se me ia so o le me fo lale na o le me to tia fo le na te tauna apalai i au nanga fa pitua fa pene ona e se fo ita to mana onga ma le tātou i loa le whaingo nei mea e tātou i loa ai lai wa ato o tō le leile au nanga le ofo mai e le mental health services mo lo ainga lo pele le a fia i le ngase lea. Ia, pe pauna o se tala po se whaamalosi au atu le nei taimi o te whaafetai te le lava mo le avanoa. Ia. Ia pa malo sau noa. Ia o te whaftai atu fo i le whaava noa i nau lo te mita ua tatatala noa ai. O te tali tonu ua iei se au ngā o le tā whaatalatala noa ngā mo le tatoa tunu a wale le nofo sila fia ma le anga i lumana i pe a mō mia le au nanga le mental health. O mata upu tā ua sa tala noa ina i le nei por kalame. Awale no foa ai pe ava ai suinga i le whanau po se isi o le ainga. O le vave o na sa ili o le fofo e fo i ai le tele o ngā luenga e whai, ma whaafita au li e muni mai. Fesili pe a le malamalama ma talusanga mo se fisosoane i le ngangana. O le iloa le lei o le pongai o le ngase e pe o na ta ua le tinaya Sarah, e whai ai whai unga talawhia ngai mo le o lo o mafatia, e pei o le whaamua o fuala au ina ia mapu ma file mu le ngase na ilo o le sa ili i fufo sa moa. E iei lava ngase au ngā iei fufo ma au wala wha sa moa. E iei fo ili ngase e mana o mia i le first instance po le tonga fitinga vave se fuala au e wha atoa file e mua i le ua ngase. O le au ngā ia Sarah i le wha o ngā ina o le au nanga mo ia ma le ainga. Ua whaalau te le aile sila fia i fisosoani o lo o maua mai i le mental health. Ai le ngata i lea, ua mawhai ai o na fisosoani i si tangata o le ainga ai whaapea le community. Whaafetai lava mo le whaawanoa ina o lo teimi tāua e te whaafafonga mai ai i le nei por kalame. Tali tonu ua iese au ngā o whaamatalanga mo oe ma le ainga. Ai maise ua whaamala ina nisi o mata upu e whaatatau i le mental health ma le mental illness sa e fia maua i eise whaamatalanga. O le whanau ta inga ina ia whalau tele lo sila fia a wale wa aia o lo lava soifua malo lo ina ai whaapea le whanau a inga ma i lātou e tā hua i ate oe. E tele isi tato mata upu o le atala no ina i por kalame o so mai. Whaamoe o le a e toi whaafonga mai. Manatua, there is no health without mental health. E le ato atoa le soifua manuia pe a le malolo ina le mawhauwhau. Manuia tele tau alumanga o lo waso, soifua ma ia manuia.